Ajde. Čak, čak. Jel' uključu? Aj, spremim se, fino. Sad još malo. Van se okrenut, aj se. E tako. Dobro večer, dobro vam došli u emisiju Jebo Buljeno. Pošteno! 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 Ajmo malo, sjedi ovo. Ajde, sjeti. Možete vam reći kako se zovete? Kako, možemo. Upol Kokošnjak. Koliko imate godina vi? 18. 18. Koliko imate kila? 19. 19. To je baš klaža koja vam odgovara. Da li je vaša majka išta pametnija od vas? Ma je. Koliko možete vam reći? Više. Više. Šta da vas pitam sad? Da li ti voliš da si budala ili da nisi? Nisam budala. Da nisi budala. Koga više volite? Levkina ili Žana? Ova. Žana, ovo. I Levkina, ovo. I Levkina. Možete vam reći, da li ste našli vi srodnu dušu vašu, znači djevojku? Imam jedan. Arijanu. Ja. Koja je to Arijana? Znamo li je nije? Kolektor. A što prije sviđa ovdje? Ja sa Lorenom. A šta je sa Lorenom ako vam Prekinuo sam. rekli se? Možete vam reći ukratko zašto sam prekinuo? Tako. Baš kratko, nema šta. Baš kratko. Ništa gasi, mi Prijatno. to imamo gosti. Dođenja prijatno. To je samo još jednom mahne gledalacima našim. Dođenja.